Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Karbi Anglong Democratic Women Association Asong sang et sinarpi lapen marsi sinarpi atumsi song japonpo. WKSA Asong along pen chi opon tanglo miri sinarpi. Karbi Anglong ongdung hampang asong penang andolo lapen so arlo asong tami dolo. Lason si kiram tanganing kan Karbi Anglong Democratic Women Association so arlo asong tami mahang patek ponsi penang an so arlo kisungalong arjaponlo lapen katisong paduponlo. Bonta kidamtang aru nipai powarni Karbi Anglong Democratic Women Association maipi sangpi ingtipi pen phirang kya mai kangni ponahut ki khibom kongchunbang sang et sinarpi aphan arpu pen pasun ponlopu pangdak ponlo. La so putak pini KADWA kongchunbang sang et sinarpi pen sangpi ingtipi aphan phirang ke amayalong pen lamklar kipipon ke alangli sangpi ingtipi inut so arlo asongalong kachari ponpu chini nangji Neli phan isi alam on record kinang sot pute radaphan kapaklang jipu kaning je pondo La so putak kopi si on record lone phere mimi ala la si la so putak dipu police station along lamhoi FIR pi damnang koklo puta ning jepo la pen lapu Karbi Anglong Democratic Women Association asong ke nelisi ke parjap la si ne choe la swajok pini WKSA Asong pen chunbang marsi sinarpi lapen alangli riasang ho bang kepatum WKSA pen COC non pen ke Karbi Anglong Democratic Women Association along si klemdam rapet popusi mai along chirai ponsi non Karbi Anglong Democratic Women Association asong ke japonji mai phi sang et sinarpi lapen kong chunbang marsi sinarpi atumsi japon popusi pherang ke amai along pangdakpo News Report Karbi Anglong News Channel. Aprangsi ini media kote bang putum nang kitang report nani tumhang kadon nang pajil iklo lapen ke pini ini nani tumhan dak nang ke hang alam ke bang ke lapulo jam WKSA pen pini nili asong banon dobom Kadwa Karbi Anglong Democratic Women Association long alang bangke pini na sepa ok dun lo lapen bangke pini na sepa ok dun abangki amen bangke general secretary sangpi marti seniorpi lapen ke assistant secretary sangpi kavita rong party lapen ke organizing secretary fulmili keronpi ke assistant secretary Agnes Jalin Hansepi group advisor Deepika Tisopi assistant advisor Rosmi Thangsopi executive member Rotel Lima TP, Kabenge Puja Tisopi, Anjali TP, Kunmili TP, okay, Donalisa Lektepi, Alani Banke Office Secretary. Okay, Isibang Pudamlo Pulote La Banke La Pulojo, non herjong social media long bangta, nani tum ta teglong ko, nili banke Kadwa long banke General Secretary at pusi nili klembom lo, lasi dak banke nili pan make excel ko bangala tu make nang bikok lo lasi nili pata hina make mang home me alam make kopisi nili aron deten ke claim ke doma to la make matha lo pulete ni kipui bang ke je nili kecheng pen jong si nali tum langdam pulote news hailong bangta nali tum theklong ko je nili kopisi ke claim ma pura tum ta sini lo enke non bang ke jong si aron deten ke claim pulote non he jong kalitang Rosmi Keronti Bakerabdun alang ya popan kerap tepadir kot pusi nil non bang nil bang kajilong he lasi lahalang putam lo pulete song siat jong se klem lo pulete nili klem dat nimina pe ne jungjung ale phante ni kita ta kito en la bang ya kita dak bang ke jong si ke matha tek pulete alang di bang ke lason bang ke klem ke dat nang di polo je excel bang ke to chok ke dat adim long bangke singwai nang bo sita alang li bangke 5 ani bangke mili group long bangke message bangke nang pilo
je chetong sana pola mangke sita dak bangke nili bangta asa to kam to chedama chetong bangi un edelo ta ani kang sam lom bangke alang di letter bangke nang lo do lapen nang kido bangta je assistant potency message kilo lapen nili panang nang forward iklo lasi dak bangke alang di keklem bangke nisok ti pusi nili bangke kipuji engge non alang li kipu do je non jong si alang tunjong si dak section jadi bikok pulote dak bangke adai alang di pusi kipu lasi nili kipu ibang ke section bangke AB basi di le dodo pusi dak bangke rak bangke keklem mesen bangsi kelangi ban nili keklem kedam pusi ta nili mina jungjung khane le keklem kali bahala sohut langdam lo pulote nili sisong pulumi ani kepale dam hut bangta nili alang itu han ke kol ke kali lapen ke kol bang ke ne vice president alang le men mangke dina england pi phan nili kol lo alang di bang ke cheng bang ke pulo nang dun po pulo angke api ke kol bang nang dun e pusipu engke dang bangta itu bangta tangka kadura la hai dokok lo he sanil bang media hoi pen je pi tum pen si dun lo paju dun lo kita so men bang ki ajale pusita nili bang ke en pon lo sida dak bangke nili kopi si kecok tema udak bangke ne manghu memelo engke alang ni pan exkel pu bangke nang bilo ni dak bangke ne aja tani kudun de telo sida alang li dak kaning ke kilo on report pusi alang kaning ke on report do nang ni tum panjong si nang sot pulote nili nang tuji pusi alang li kipu nasi alang li abang si oda dulo mala alang ni jong si inot songjati ake hoi pulote so alo tum han ke japon mesen nangi adim long me alang di bangke non bangke to alo phansi nong lo ke jok ke ban niki pui bangke lasi dalbang ke on report puwa adim long bangke pudang lo product ni family bani li pai bangta dak bangke disturb lo je la solang por bangke je ni kopi si dak ke hino ki pu dokok ma polang lasi pini bangke nili bang pamo head bangke hana long damsi alang di phan bangke SR alo bangke SR bangke ni pinang kok lo people of protect inut to alo pan respect pi thekhe pulote lason asong da pi lason akti khoi thanke bajota respect mas pi thekhe nili ki pui bangke lasi alang ni pan excel bangke nang kilo to choklo ne bang thangla mobe sita alang ni on report pu alang kaninje bang la bangke chokke ba ini tum bangke to cedon gelo la song lo ke klem bangke cedon de sa lo sita alang pen ni kating ki bangta la an tinggi kita lo ba VP pen bangke tumang ki tinggi voilo Daw VP pen bangke to alang ben jinti kita pusita song angbong sila hai lam bangke ke dolo matim jam song angbong si tum bangta sepang sam nang po badam si dia seroi nang po sita dak bangta VP jena englang pi bangke nili phan phone nang call po dak bangke nili phan alang nang karju ateng te nili bangke direct sile bangke pulo je nili kalang li long bangke klem dun bangke sekselo pon ta dak bangke nili bangta jo song bangke keseng benda jab lo bala to song amahang pathet udam lo puten nili pen bang si keeping khat lo la pen ke nili pen keeping khat te sia so song bang ta amahang bang ke pathet lo engke dak bang ke nili bang da to song ben ke ni ta o la si pini bang ke dak bang ke section doi ke padona nili kupui bang ke je rat tu heglong bom lo la si nili bang keme anaksi itu make japonji ke klem mesian situ make paklang ponji dak pa imina jungjol khanne itu ke klem mitali nono bang ke WKSA profit pen bang aninjek itum do tuk ti da bang dak bang si do gaji pa dak bang ke section ku bang tum udam de lo sita ini tum bang ke rat khan kasam pupo keme anat itum ke klem ke dam pen dang lok so alo tum kisu lahai po tum pajok wanji la bang ke ini tum pen un an bang ke la bang serap dun di ni tum mathai bang ke dak te matha nani apo bang ke alang tum phanta kilo sita dak bang ke alang jong si expelo ko benda alo nang pi penta ni bang ta buji makidi sira non bang ke social media hoi pen bang ki bang ke nimina ba family member tum anta mane ke lang no dak ason dokok lo je alang ni kopi si ke klem ke chok tema la bang dokok la si dak bang ke nil bang ke sedon du ne do halang tum pen bang ke asi pini bang ke ile tum bang ke la singwai pame sensi pidi men ke la kadwa long bang ke do bet ko
Kenana society itu kan nanti tentu berbeda. Dapat kami tentang memang itu di aktif sekali tentang kecil saya Kadwa. Inshallah, nanti sampai jumpa. Nili tum dokumen kecil yang kau kerana ya isi presiden matematik alang lingkungan tum makan sini kau state alang ni panik tum kita nili tum state Chethaksi nili tum ini Kadwa alang nili tum Dokok terus nili tum non ke ladak ke kamera kerja sampai kita right kono dan pun kami pun kesini. Nanti tentang kalau dapat. Nili tum ya tapi general secretary assistant lapan group advisor assistant sila organizing assistant sila lapan group member total kan nili tum 10 jam banyak sila. Nanti tentang Kadwa sih yang tambah. Lapan tu nili tum makan. Kadwa presiden yang sendiri kan ekspert. Okay. Ini yang si presiden pulau ke, dak bangke kemasa sektor jima. Putar tu maga si unno di inut enurabang si pulau te hadi. Yang si presiden aku yang pulau te. Tidak dak bangke nang ni tumta teknologi mati di. Alang di bangke social media lang mati on record do nang di pulau te nang di tumhanda nang sipo. Pada alang di so alo kanima di pui bangke. Alang mita so alo jadi aku so alo panse alang ni bangke nonglo ke joy panse kasi bodi tapi alang li koino kita nili bangke tipu je bangke ni bangke la so asong bangke ni minasen bangka ni claim di mina pentemen te silit pondi kasi dag bangke rap tum support tapen ke tanghon ta tum ta kini boko nili ke claim ke dam bangke Mungkin non nang itu Kadwa non nang itu part apa itu kan non bang make itu mau masih ke dak sedon start penting dak mangke ini di kadap lo dun masih vice president program pada sangpi Kabita Song Party engke general secretary Marti Singnarpi lapen ke assistant general secretary nomor berapa Bangke assistant general secretary bangke Dokok jela finance secretary bangke sangpi Donalisa Leksepi Donalisa Leksepi bangke organizing secretary Fulmili Sisopi bangke publicity Keronpi bangke publicity secretary bangke Sami Desalin Singnarpi. Karbi Anglong District Congress Committee amai phu rotaning ti lapen alangli arisang ho tumpen pherang kyamai kangni Aruga chiklo ni phai troxier ni Karbi Anglong District Congress Committee amai phu rotaning ti pherang kyamai kangni ponalam thi laki kiram tang Assam Legislative Assembly kiligahut kachepate ponalong ongdung arwala tu mahir jume nangki piduna pot alangli hin pen akero pipon Lapen ruling party kawidet penajok lapen election campaign kidam aphan tangka kadure penajok bangso kiligalong haipon pedet lopusi alangli hinpen ningjepon lapen result counting ni jud etpen aphi hem kachewanga hut hem barialong petrol bomb kilong pona phuthak raiko masai khiatum ri tarlipon bom lopusi alangli hinpen ningjepon Dipupen Nankelo Berta Wilson Hanse report Karbi Anglong News Channel. Yeah, election ji result dina. हमारे घरत एक घटना হৈছিলে 8 টাকৈ যেটো পেট্ৰল বম ঘৰত পেলাইছে ঘৰ জুই জ্বলাবলৈ ইয়াৰ পিছত গগডাল তাত কিবা কি কয় বস্তা বান্ধি জুই জ্বলাই ইটো পেলোৱা হৈছে এইবিলাক গোটেই ঘটনা হোৱাৰ কাৰণে পুলিচ লগৰ ব্যস্ত হৈছে যিয়ে হওক সেইটো হ'ব নালাগিছিলে এইটো ইলেকশ্যন হাৰিব জিকিব এইটো একটা প্ৰক্ৰিয়া হয় সেইটো কাৰণে আপোনালোকক মাতাটো এতিয়া যে গোটেই ইলেকশ্যন ৰিজাল্ট যিয়ে হওক যে আমি এইটো যিসকলে আমাক ৰেছপন্স দিছে
আমাক ভোট দিছে সকলো আৰু আমাৰ যিকেইটা কৰ্মী আমাৰ লগত আছিলে ইমান কষ্টকৈ কাম কৰিছে সকলোকে আমি ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আমাৰ যুঁজ ভালেমান কিবা হৈছে কঠিন হৈছে কাৰণ আমাৰ তাত ক'ব গ'লে আমাৰ তাত ৰিচোৰ্চেছ নাই আমাৰ চৰকাৰ নাই আমাৰ তাত টকা পইচা নাই এই টকা পইচা নোহোৱাৰ মাজতো আমি কওঁ যে আমাৰ যুঁজ ভাল হৈছে আৰু কিছুমান কথা চিন্তা কৰিবলগীয়া আনএক্সপেক্টেড হয় ৰিজাল্টকেইটা যি ধৰণত আমি এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ সেইটো হোৱা নাই আৰু আমাৰ অসমত যিটো প্ৰেডিকশ্যন মতে যদি চাই ৰিজাল্ট যিটো পাইছে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰো প্ৰেডিক্ট কৰিছে ইমান হ'ব ৱৰ্ছ হ'লে 88 হ'ব বেটাৰ হ'লে 90 হ'ব বেষ্ট হ'লে 100 হ'ব এনেকুৱা কোৱাটো কিন্তু মতে হ'লেতো ইলেকশ্যন পাতিয়ে লাভ নাই এইটো আমি কওঁ যে চিলেকশ্যন এটা হৈছে যি হওক প্ৰক্ৰিয়াটোৱে গৈছে আমি ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আপোনালোকেও আমাৰ লগত ইলেকশ্যন সময়ত যিমান সদায় যোগাযোগ কৰি আছে আমাক সহায় কৰিছে আপোনালোককো ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু বেলেগ আমি আজি এই প্ৰেছত আমি বেছি ক'বলগীয়া নাই একটাই কথা যে আমি চৰকাৰৰ লগত থাকিম সদায় যিকেইটাৰ কাম ভাল ৰাইজৰ কাৰণে কৰি যায় কিন্তু এজ এ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি আমাৰ আইডিঅ'লজি আছে আমাৰ বিশ্বাস আমাৰ প্ৰিন্সিপল আছে সেইটো মিলাই আমি সদায় ধৰি ৰাখিম আৰু আমি অহা দিন আমি ৰাইজৰ তাত বেছিকৈ যায় ৰাইজৰ লগত যিয়ে ৰাইজৰ বিৰোধী কাম হয় সেইটো সদায় আমি ৰাইজৰ কাৰণে আমি মাত মাতি আহিম সেইটো আমি সেইটোৱে আমাৰ কিবা থাকিব সিদ্ধান্ত থাকিব আৰু সেই ইলেকশ্যনত যিসকলে জিকিছে আমি কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিছোঁ আৰু জনসাধাৰণ ৰাইজখনে ভালকৈ কাম কৰি যায় যাতে যেন আগৰ দিনৰ নিচিনা নানা ধৰণৰ মানুহসকলক যি পে'মেণ্ট দিব লাগে কণ্ট্ৰেক্টাৰ পে'মেণ্ট নাই কাৰাপশ্যন সেইবিলাক যাতে নহয় চেণ্ডিকেট ৰাজ সেইবিলাক কমাব লাগে প্ৰতিশ্ৰুতি যিকেইটা দিছে যাতে যেন সকলো সম্পূৰ্ণ হয় সেইটো আমি বিচাৰিছোঁ আৰু কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ হিচাপে আমি সকলো যিটো ৰাইজৰ যিটো প্ৰয়োজনত আমি সকলো সময়ত আমি ৰাইজৰ লগত আৰু সেই যিটো ঘটনা সেইবোৰ সেইটো হ'ব নালাগে মোৰ ঘৰত যিটো হৈছে কাৰো ঘৰত হ'ব নালাগে আৰু এইটো ষ্ট্ৰংলি মই এইটো কণ্ডেম কৰিছোঁ আৰু শান্তি গোটেই কাৰ্বি আংলং আৰু অসমত বজাই ৰাখিব লাগে আমাৰ বেংগল দৰে ইয়াত হ'ব নালাগে সেইটোৱে মই কামনা কৰোঁ Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak mi